Iminsi iragiye tugeze mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 19 z'uku kwezi kwa 12, nanjye mbyutse mbyukijwe no kuguha amakuru abagezweho yo muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko biba byagiye bibera ku kibuga cy'imirwano. Nawe unkundire, niba utaranabyuka wihangane uze gukomeza untege amatwi ubashe gusobanukirwa neza amakuru abaramutse cyangwa se abaramukiye ku kibuga cy'imirwano. Narakubwiye ngo iyi YouTube channel niyo yonyine ukuraho amakuru aba yizewe kandi amakuru aba agezweho. Bityo rero mwese nabaramukije kandi nanabasuhuje, reka nizere ko mumeze neza, batameze neza namwe reka babwire ngo mupore sana, ariko kandi reka mikaze n'abandi bakigera kuri uyu muyoboro wa YouTube channel aribwo bwa mbere, turabasaba gukora subscribe cyangwa sabone. Uwo niwo musanzu, niyo nkunga ya mbere inakomeye muba muduhaye, ubundi natwe inshingano zacu no kubagezaho amakuru nk'aya ngaya iyi minsi yose, amasaha yose nk'uko nabibemereye. Nizere ko forume mwayongereye hataza kugira umuntu umbwira ko atari kunyumva neza. Aya makuru tugiye kuyahera ahangaha, by'umwihariko mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ngira ngo ejo bundi nibwo mu masaha ya nijoro, hari kuwa gatatu, nibwo twagiye tubona rero izi ntare za Sarambwe zikubita umurongo muremure zitangira gusohoka mu mujyi wa Uvira, ndetse bwarinze bucya ku munsi w'ejo kuwa kane hashize nabwo, ariko bikimeze nk'uko byari byagiye bitangazwa n'uyu nguyu Bernard Bisimwa, aho uyu muyobozi wungirije w'iruro rya M23 nawe yakomeje abitangaza avuga ko iki gikorwa cyo gukura izi ngabo zabo muri uyu mujyi wa Uvira kigomba kurangirana no ku munsi w'ejo kuwa kane, ariko twagiye tubona ko n'ubundi ngabo nyinshi zikiri muri uyu mujyi wa Uvira, kuko murabizi intare za Sarambwe ntago ari abantu babiri, ni abantu bagari. Ni nayo mpamvu rero bakivayo mu byiciro, ubwo ni nayo mpamvu ngiye kugenda ntangira nkubwira iby'iyi nkuru. Uyu mugabo ngiye kugenda nkubwira uri kugenda ubona kuri screen yawe yitwa Fayulu. Uyu yitwa Fayulu Martin. Uyu nguyu nakubwira ko atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi, ariko kandi agira ibyo ahuza nawe. Hari ibyo bahuriza hamwe, nko kuba abangaba bombi bashinja u Rwanda kuba baba bashyigikiye iyi mitwe, navuga ngo ni izi ntare za Sarambwe cyangwa se uyu mutwe wa M23. Ibyo byo barabihuza cyane rwose. Ni amagambo rero uyu nguyu Fayulu yavuze akomeye, ari nayo ngiye kugenda mbanza kukubwira kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza uko byose bimeze. Ngira ngo bamwe muri mwe muba muneze amatwi ibi ngibi muba mubizi, cyangwa se n'uyu mugabo ntabwo mwabura kumumenya. Ni nyuma y'uko rero aba barwanyi b'uyu mutwe wa M23 cyangwa se izi ntare za Sarambwe bagiye batangira kuvana ingabo zabo muri uyu mujyi wa Uvira, aho ibi babisabye n'umuhuza w'aba ngaba, navuga ngo bamaze igihe babana mu makimbirane, nta wundi ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko kandi Martin Fayulu we uyobora iri shyaka ryitwa SD, uyu nakubwira ko atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa cyangwa se n'ubutegetsi buyobowe cyangwa bukuriwe n'uyu nguyu Felix Tshisekedi, aho yanditse, aho yakomeje yagira byinshi atangaza binyujije ku rubuga rwe rwa X yahoze yitwa Twitter. Uyu nguyu Fayulu rero yahinduye imvugo ku bijyanye no gushyikirana n'aba bagabo, navuga ngo n'uyu mutwe wa M23. Mu ijoro ryo kuwa 15 Ukuboza 2025, hari ejo bundi nibwo M23 yagiye itangira, cyangwa se nibwo navuga ko yatunguye isi yose mu itangazo yashyize hanze ivuga ko igiye kuvana ingabo zayo zose muri uyu mujyi wa Uvira, aho yari imazemo iminsi igera kuri 5 iwubohoye cyangwa se iwirukanyemo izi ngabo za FARDC ndetse n'izi ngabo z'iki gihugu cy'u Burundi, yewe n'abawazarendo, tutirengagije n'abacancuro bari ahangaha. Abo bose bagiye birukanwa muri uyu mujyi, nta n'urusaku rubaye, nta n'isasu riharasiwe, usibye imirwano twari twiriwe tubona, ndetse niyo twari tumaze iminsi tubona muri biriya bice bibarirwa mu birometero 75 50 kugenda uzamura
aho twagiye tubona ko ariho hari habaye isibaniro ry'imirwano idasanzwe hagati y'izi mpande zombi zimaze imyaka n'imyaniko zihanganye mu burasirazuba bw'iki gihugu. Bityo rero ni nabwo ejo bundi ubwo nakubwira ko uyu mujyi wa Uvira aribwo wari wafashwe n'uyu mutwe wa M23 ubwo bawusohotsemo bawumazemo iminsi 5. Ngarutse rero ku by'uyu nguyu Fayulu yagiye atangaza, yakomeje agaragaza ko ngo ibyo uyu mutwe wa M23 wakoze bidahagije. Kubera iki? Ni ibiki yakomeje avuga? Komeza untege amatwi byose ngende mbikugeza, gusa mbere yuko mbikubwira nakubwira ko uyu muhuzabikorwa w'uyu mutwe wa M23 Koloneli Nanga nawe yavuze ko ibi biri mu rwego rwo gusigasira intambwe ziherutse guterwa mu biganiro byabereye i Doha muri Katari hagati y'uyu mutwe ndetse na leta ya Kinshasa. Akaba ari nayo mpamvu abangaba bombi bari bafashe icyemezo cyo gukura ingabo zabo muri uyu mujyi wa Uvira vuba kandi bidatinze. Ngira ngo ibi mwese mubibona ko byahise byubahirizwa guhera ku wa gatatu tariki 17 guhera mu masaha y'ijoro. Ubwo rero n'uyu munsi mushobora kuza kubona mbagejejeho indi nkuru n'izindi ngabo zongera zicaho zicomoka cyangwa se ziva muri uriya mujyi wa Uvira. Ngira ngo rero nubwo ibyo byose bagiye babikora, hari ibyo bagiye banasaba aba bahuzabikorwa cyangwa se abo navuga ngo ni abahuza muri ibi bibazo bihanganishije ibi bihugu bigera kuri hafi bitatu, kuko igihugu cy'u Burundi nacyo kijanditse muri iyi ntambara y'uburasirazuba bwa Kongo mu buryo batakekaga, biza kurangira nawe abaye ikibazo gikomeye. Ubwo ndi kuvuga Neva, aho nawe uri kubona ku mirongo y'imbere ari kugenda aza mu b'imbere. Gusa kandi ngarutse ku mashusho yari yabanje gusakara kuri social media, by'umwihariko kuri uru rubuga rwa X yahoze yitwa Twitter, ahagana mu ijoro ryo kuwa gatatu tariki 17 yerekanaga abo barwanyi ba M23 batangira kuva muri uyu mujyi wa Uvira, kandi umuyobozi wungirije w'iri huriro rya M23 akaba yitwa Bernard Bisimwa yemeje ko ari igikorwa kigomba gukorwa kandi kikanarangirana no ku munsi wa 4. Twagaruka kuri Fayulu, we akomeza avuga ko muri iki gitondo cyo kuri uyu wa 4 tariki 18 Ukuboza harejo hashize, Martin Fayulu akomeza avuga ko we nakubwira ko mbere ya byose atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, ariko kandi bahuje kugereka ibibazo bigiye bitandukanye bya DRC kuri iki gihugu cy'u Rwanda. Aho rero yahise asimbukira ku rukuta rwe rwa X nayo yahoze yitwa Twitter, avuga ko ibyo uyu mutwe wa M23 wakoze bidahagije, ngo bakwiye kuva muri Uvira, bakwiye kuva muri Bukavu, bakwiye kuva muri Goma, bakwiye kurekura ibibuga by'indege byose byagiye bifatwa mu rwego rwo kugira ngo ibyo bagiye bagaragaza cyangwa se ibyo bagiye bemeranya hariya nk'amasezerano bagiye basinyira hariya i Doha muri Katari, ndetse na bimwe twagiye tubona ejo bundi byabereye hariya i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bari bahagarariwe n'uyu mugabo ukomeye cyane Donald Trump uyoboye Amerika. Arebyo byagiye bishingirwaho bigiye bitandukanye mu rwego rwo guha agahenge hamaze igihe habera intambara. Ariko nubwo ibi byose byabaye, n'ubu nakubwira ko ku munsi w'ejo ku wa 4 ahagana mu masaha ya mu gitondo hari tariki 18 n'ubundi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru habyukiye imirwano nabwo idasanzwe, aho izi ngabo navuga ngo ni iz'uyu mutwe wa M23 zaturutse hariya Nyabyondo zije gushaka kongera kubohora agace kamwe gaherereye hariya muri Masisi batakaje, aho ukwezi gushize barabuze kariya gace k'ingenzi, aho kari kugenzurwa n'izi ngabo z'abawazarendo cyangwa se izinyeshyamba z'abawazarendo. Aho rero babagabyeho ibitero bikaza kurangira abawazarendo babakubise baberekeza hareba inzega nk'uko bakunda kubivuga, biza kurangira M23 irashe umubu basubira i Nyabyondo. Gutyo iyo mirwano yabaye, n'ubundi tutirengagije ko mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nabwo abarwanyi b'uyu mutwe bari kugenda bavamo
urusoro ngo ngahe gukorera amakuru naba nkuhaye muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu nkubwira ngo unyemerere tuze gusura amakuru yacu ari imbere kuko amakuru yo tuba tuyafite menshi ntajya ashirayo kandi ahangaha n'ubundi niho bibera YouTube channel cyari yayindi nisubiza TV ahangaha niho wikurira amakuru abagezweho ahangaha niho wikurira amakuru aba adasanzwe yaba yagaragaye ku kibuga cy'imirwano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndabakunda cyane kandi mpora mbifuriza ibyiza Uwiteka akomeza abarinde mu byo muri gukora byose dusubire amakuru yacu ari imbere asante sana